Siyavana siyaxoxa, siyavana siyaxoxa. Eastern Cape Recyclers, in collaboration with Zondi Plastic Project, together with various organizations in Eastern Cape. This is a broad minds active effort between Zondi Plastic Project, NCPC or CSIR, KSD Municipality, Plastic SA, PEDCO, Polico, usindiso lomphefumulo, KSD Municipality Waste Pickers. Together, we are committed to promote recycling. We aim to formalize waste pickers and transform waste to valuable product. This initiative supports sustainability and empowers local waste pickers within our communities as well as Eastern Cape at large. Plastics can be turned into doormats, glasses can be vases, toys can be created through boxes or any other form of waste. Waste pickers ngabona bantu banegalelo elihle nelibalulekileyo emphakathini wethu uphela as they make our environment healthy. Siyavana siyaxoxa, siyavana siyaxoxa. Waste pickers, excellent people with excellent job indeed. Akungeke kwenzeke konke lokhu okwenzeke empilweni yami ube wena kawunqaba baba empilo yami impela wena kawuvuma unyawo lwami lushelele. Akungeke kwenzeke konke lokhu okwenzeke empilweni yami ube wena kawunqaba empilo yami impela wena kawuvuma unyawo lwami lushelele. Ngicela ukubonga baba ukungihlenga kuze kuphela bekungekhona ukwazi kwami nokuhlakanipha kwami. Ngicela ukubonga ukungihlenga kuze kuphela bekungekhona ukwazi kwami baba nokuqonda kwami. Ngiphunyukile ogibeni
Shelwe longa Sehlulekile sikhali Ebengibekelwe sona baba When uye wangishenga When uye wangivikela Bekumele kwenzeke konke lokhu Igama lami ngibongani Mzansi ongunobhala we-Eastern Cape Recyclers. Namhlanje sihlangane apha, sihlangane noGqabethu iPetco sayikhona, sihlangane no-KSD Municipality, sihlangane ne-NCPCP, sihlangane no Plastic SA, sihlangane no Polyco, singama partners kule launch kule launch kuba siyalauncha namhlanje njalo silauncha islogan sethu ekusi siyavana siyaxoxa injongo yethu yokuqala eslogan sifuna ukuxoxa iprovince yethu sisebenzisana nomasipala ke walapha eMthatha iKSD kule program esiqalileyo siyabulela siyaxoxa siyavana molo msasazi nabaphulaphule ne viewers at home. My name is Archbishop Vamela. The name is Goodman. I'm the chairperson of Eastern Cape Recyclers. Sihlangene apha msasazi no KSD Municipality, no KSD Forum, Waste Pickers, Petco nezinye inhlangano ezinjengo usindiso lomphefumulo. Injongo ephambili kokuba thina sicoce iphondo lethu. Kuba ucoceko lusondele kakhulu ukuthi xa futhi lunikeza impilo kubantu abaninzi izigulo ezininzi zivela kungabikho kococo. I-ozone layer imoshwa kokupollutwa izinto eziqhumayo ukuchiswa kwezinto which were supposed to be recycling. We are so grateful at Eastern Cape soba sibe naye inkokheli yethu uMinister of Labour simvile ethetha and uqala kaye ngayo into ukuthi iclinic is very close kubo njengomasipala because ushishino lwase Eastern Cape msasazi lufuna into ukuthi aba bantu bacleaner siyazi into ukuthi today as we are launching today ukuthi this is a business okokuqala efanele ubuhulumende ayithathele ingqalelo aba bantu bangacoci nje kungekho ngeniso emakhayeni abo ngoba lushishino is Petco no Plastic SA bafumene ukuthi baqale kule ndawo siqala kuyo namhlanje. So sizaxoxa yonke Eastern Cape msasazi sisebenzisa formation sihlangana sibaninzi ke abantu babizanga bonke msasazi kodwa eyanti phambili into kokuba Eastern Cape siyazi into ukuthi environment yethu is so friendly, it's the poor of the poorest, but we are trying to improve ukuthi economy yase Eastern Cape ikhuliswe ngamashishini because these people have been most of them have been registered and then as a NPCO non-profit making si non-profit making just sonke nje so siqokelela yonke inkukuma from east to west and sithi siyacela into kuba mabaziyeke legal dumping abantu and okwesibini kana njalo indawo osomashishini nohulumende nje sebevumelene nathi apho kukhona khona inkukuma masibizwe siyoyiqokelela lo nkukuma umasipala wase KSD uzi approvidele izinto zokusebenza zokuqokelela inkukuma uba asincedise njengoba sisebenza in corporation. So ngalo mazwi siyabulela kakhulu enkosi basasazi nabaphulaphuli ngaxolelwe ngimbi lo uthethayo awuphakula mhlaba wakwaPheni. Siphansi ko Mamlobi oye wavula iproject elusindiso lomphefumulo then ke ngoku wathi uqokelela abantwana abangahleliyo abangenzi into amaphara ukutsho siyesa qokelela ke sichola phakula amandla opha kwaPheni kwafikelela into nokubana ke ngokufike enye iproject eyiZond Plastic ephansi kotatu Mzansi then usebenzisana nosindiso lomphefumulo. Apha sifunda into nokubana njengoba thina besithola amaphepha besiwatshisa singayazi ba amaphepha enziwa ntoni nebhotile netoti yonke lanto iluduti. So iZond Plastic iye yafike yasifundisa into nokubana ezinto siyakwazi ba siziqokelele singakwazi ba sizenzele iproject sivule necompanies so that sizokwazi ba ezi zinto xa siziqokelele sikwazi ba siyambe siyozithengisa sivule amathuba omsebenzi kanjalo.
siyabulela ngokuba umamlobi wasibeka kule ndawo sikuyo because besihleli singenzi into. Sibulela nakutata uMzantsi othe wafuna usebenzisana nathi sikwazi uba sizofunda lukhulu. Enkosi. Uthando lwakho luyangegama lungigcoba amathambo ngiphelenya ayengeka ngisothandweni moyo ngcwele uthando lwakho luyangegama lungigcoba amathambo ngiphelenya isothandweni moyo ngcwele uthando lwakho luyangegama lungigcoba amathambo ngiphelenya ngayengeka isothandweni moyo ngcwele uthando lwakho luyangegama lungigcoba amathambo ngiphelenya ngayengeka isothandweni moyo ngcwele uthando lwakho luyangegama lungigcoba amathambo ngiphelenya isothandweni moyo ngcwele mina ngisothandweni moyo ngcwele ngayengeka isothandweni moyo ngcwele isothandweni ungiyangile ngayangeka isothandweni lakho sothandweni sothandweni lakho sothandweni Ngoma
lijikelelela mnini wezinto zonke sisondela ngabuso bakho siwe ezinyaweni zakho ekuthandazweni zethu ngenxa yokufunda idako lakho Thixo wethu sihlakanapha kusike singazange sihlakanapha Thixo wethu singazange siyicinge into abazawuzibona nokuqala kodwa sikhombayine sibe yinto enye simema wena Nkosi xa uzawuqala neprogram emfutshane yozuzumu ungene nomntwana wethu sikuve ngobakho nazi izicakakazi zakho Thixo wethu nezicaka eziye zakhabile kuselulayo xa ziva kuthiwa yeyene bazincama bathi uba kuwe ijongile njengaphezu kwamanzi simema Nkosi umoya wakho ugcwele sihlanganise sithi nenhliziyo ezijijekileyo ezikhubekileyo zinyangeke Thixo wethu ngenxa yokukho bakho kule ndawo siqala le program kuselulayo sisithi nango executive mayor active nango Thixo wethu ucuntsho khokhelele department ejolene nococeko kule area yase-KSD phinda Nkosi umnika amanye amandla Thixo wethu uzeke Nkosi thina silezantsi sinike ukuthobela ngoba kukho amazwi athi bathobele nabasemagunyeni siyakumema ke Nkosi enqululeyo nazi iinkokheli Thixo wethu zezi-entities ezihlangene apha sithi ke Nkosi hamba nazo utyala umoya omtsha kubo Thixo wethu ukuguquka kwe-environment oyidanile kwabonakalisa ukungangawakho emyezweni wase-Eden sinqwenela Thixo wethu ufakane nakule area ngenxa yezandla zezicaka zakho ezithe zaphatha kuselungileyo kusukela ngomvulo kuzoma namhlanje sizawugqibezela ke ngomso ziphathe Thixo wethu apho kungazuphinde kuhlabe lulu namhlwa siyakumema sisithi Nkosi yongama ubonakalise ke Nkosi uThixo bakho ewe Nkosi sizolile Thixo wethu sihamba kakuhle sisendleleni yasentlalo uzungavumi ke Nkosi uyekele unyawo lwethu ekuthyilikeni zininzi izilimo zininzi izikhubekiso endleleni sithi vuma ke Thixo wethu ngcwele bonke benguThixo omnye bonke naphakade amen. Kuba i-program yethu sisenzele ukubana sibe kuyiqhuba kakuhle kodwa sizuyileka kodwa silijonge nexesha ukuba ehlukane kwangethuba yenye i-facilities ke lesikuyo yakwa-community services endiqonda ukubana khange kube nzima ukuba siyifumane kuba phantsi kolawulo lola department endiyikhokelele entwimeni zedolophu i-administrative ikhokelwa ke ucwanini uMr Vuleni uvuye ke ojongene naye ngokweprogram ke ngoku sizawudibanisa izinto ezimbini siza kuyidibanisa ulwamkelo welcoming siludibanise nenjongo yale ntlanganiso yanamhlanje ziza kwenziwa ke zombini into ozawukwazi usidibanisa ke ngudirector uNtaka-Dube. The program will I know it's a combination of stakeholders. Ombono we took a pilot that made it and the thinking so what I'm doing. See how to obtain to a captain to a kicker. Is this a resource to take it because it is the cleanest town in Africa. Buyapa. Upresident wapakutwa wadala hapa na bantu bakhe bamkhathayo wabonitele wamisimo waphuma Siyakhotha igama lami uMngani Mzansi ufuna ukusola plastic project plastic zonke
i-buyback center eGauteng. Ngiqale i-recycling ngo-1986. Njalo-tata kwakuthiwa uMthiyana owayeqala ngo-1987. Sibizana gama-ke uba singumudoti sithola inkungumo. Utata uMthiyana since aqala i-recycling unanamhlanje akakabi nayo mna nje-buyback center. Ngoku sithe mahlala phansi notata uMthiyana sathi lixesha lokuthi masiphuhlise ama-waste pickers siyekele ukuba sixhatshazwe. Iyavakala. Sizozama ukuthi silungise lento, masirejisteni umbutho esizokubiza ngokuthi i-Eastern Cape Recyclers. Kwenzeke ukuthi ama-waste pickers la wethu akwazi ukuthi akhiqize izinto abafuna ukuzenza. Kangokuba council ndathembisile ukuthi namhlanje sizozama ukuthi sidemonstrate sibonise ukuthi singenza ntoni from kunkungumo. Ngiyacela ke ngicela ukuthi ngoku senze igroup sibonise ukuthi igroup yenziwa njani. Siku-Eastern Cape Recyclers siyafuna ukuthi ama-waste pickers ukuthi maka-formalize bakwazi ukuthi babe nomsebenzi bayifunayo bayenzayo. Kuthi uma kunezinto ezikhona kumasipala wethu i-PSD asibize singama-waste pickers ukuthi nabo umsebenzi bese siyawenza because thina sinenjongo sine-interest because siyaphinda phaa. Iyavakala ama-waste pickers. Siyavana. Namhlanje ke sizonotha-ke le company esiyenzayo usiyavana siyaxoxa. Asibuleleni u-KSD. Yazi lizoba buhlungu inhliziyo zethu xa singaqala ne-program MC ukuthi siqala usiyavana siyaxoxa siyomqala kwenye umasipala. So ngokumnandi ngoba simqala apho sizalwa khona e-KSD. Alala KSD, alala. Zocela-ke sidemonstrate sibonise. Zocela u-Andile asondele ngaphambili azothethela on behalf of iPetro. Sinama-partner esingakwazanga ukuphumelela baphathi babo. I-Plastic SA ayikwazanga ukuphumelela namhlanje iyaxolisa uPoliko uxolisile naye. Kodwa next time bazozama ukuthi babe khona. Kodwa-ke sesiyavuya-ke xa sibona iPetro ithumela umuntu bakhona. Siyavana? Siyathandana, siyavana, ipithimi yami ese-airport ngiyangithanda neva. Okay, ngicela ukubulisa bahlonishwa, ngibulise kumzansi, bakumzansi, ngibulise Bishop, ngibonge ukuthi nisimeme namhlanje. Ngibonge ukuthi nisimeme namhlanje sile iphathi yale nkqubo. Ngibonge kakhulu kodwa kuni bahlobo bami nomsebenzi bengeke wenzeke ngaphandle kwenu. So amandla nofakile from Monday kuze kube namhlanje ilanga lishisa linjalo benginani e-airport ngibonile kunzima. Abanye bebona ngathi into encane-ke ukuma beyincane kodwa it goes the long way. Ningikholele ngumZulu kuzothi kuthande ukuthi ngikhuluma isiZulu kakhulu ngoba isiXhosa siyangibhalekela. So ukuqoqa kwethu e-airport bafowethu kune-impact enkulu ngoba leyana ukuma leyana ikwazi ukuthi ibize inyoni. Inyoni mazike zahlangana nebhanoyi noma nefiza izolenga kuba i-disaster leyo. So ukuqoqa kwethu nje around i-airport namhlanje kusizile, kusiza imvelo, kusiza impilo zabantu engathi uma kuba ne-disaster mhlawumbe besweleke. So ngiyabonga kakhulu ukuba vele kwenu. Okwami namhlanje ngeke ibe muhle. Siphela nje ngizointroduce inkampani engiyisebenzelayo uPetco. Sibonge kumzansi for the invitation. Ngisho ukuthi uPetco wenzani, usukaphi, uma usebenza nge-waste noma nge-recycling usiza ngani. Then mangiqeda-ke sinetafuli elapha emuva
because ngeke ibe naso isikhathi eside sokuthi ngithathe wonke ama-processes njengokuthi umzansi ezobonisa i-process yabo ukuthi benze njani nathi khona esikwenza ngala ma-materials. So if kukhona onomdla singeza in-groups kuleya kafeni sawuchaza ukuthi i-PET uma usuyitoshile from eStratford yaya kwi-buyback center yafika kwi-recycler yethu iguqula iyenze naleli khathoni liguqula lenziwe. So uPetco-ke inkampani ebizwa nge-Producer Responsibility Organization, kusho ukuthi asithengi, asiprocessi futhi asiqoqi, kodwa sirepresenta ama-companies akhanda lesigubhu lesi nama-companies asebenzisa lesigubhu ukuthi afake i-material yawo phakathi ukuthi sithenge njengo-Coca-Cola. uCoca-Cola kasikhathi isigubhu kodwa ufake inkukhu phakathi, so naye siyamrepresenta. Siphinde sirepresente ney'tolo okuyizona-ke la esithenga khona lama-materials. Isitolo esinazo esirepresentayo ziwu-2, uPick n Pay no-Woolworths. Siyezwana nithi lasibambe ukuthi uPetco awuthengi, awuprocessi, awuconnect, because siyawathola ama-contract umuntu ney'nkukhu ze-PET ngicela uzoyithatha. Unfortunately asikwenzi lokho, kodwa singakuxhumanisa nomuntu osemthatha ongeza kuwena afike ayithathe akukhokhele ngama-rate wakhe. So kwenzani uPetco? So ngo-2004 besirepresenta i-plastic i-PET. Ukhona yazi i-plastic i-PET? Apha misisanda yanje kwi-plastic number bawo ubonakala ngani? Yebo mama? Plastic number 1. Okay, i-PET uyibona la phansi ine-triangle ibe no-1 phakathi. PET-ke leyo uyibona kanjani? I-PET inama-colours awu-4, sino-clear, la sithola khona i-coke, sithole khona amanzi, sibe no-blue nawuphatha amanzi kakhulu i-sparkling water, sibe no-green wawuphatha i-Sprite usuphatha ama-lemon twist manje, sibe no-brown uphatha i-Stone. So ilawo ma-colours 4 arecyclishwayo. If kukhona enye ikhala ngisho ngathi ukuthi i-PET sicela ungayithathi asirecyclishi. U-PET lo mama uzosibona lapho uthathe umnqwazi wakho. So ngo-2004 besirepresenta lesigubhu, kwathi ngo-2021 uhulumeni waphasisa umthetho-ke othi wonke ama-companies vele lawa aprodusayo kumele abe nama-companies afana no-Petco baba. Sase-ke sisebenza ngomthetho wahulumeni-ke manje, zanda-ke iy'nkampani esirepresentayo kwase kufika nabaleli ikhathoni leli ukuthi nabo bathi asisize-ke abalixoshayo nabalithengayo nabalirecyclishayo. So sesirepresenta ne-Tetra Pak okuthiwa i-liquid board packaging. Uma nje wazi ukuthi la uhlala ngakhona iningi sicela uyinkoleke, iyarecyclishwa, iyathengwa, uzosibonela sikutshele ukuthi ihambise kuphi, sikutshele ukuthi uzothola malini. So uma nifika lapha etafuleni sobe sikutshela ukuthi lama-materials awu-2 enziwani ase-recyclishiwe. Siyevana. Okunye-ke emphasize khona ukuthi-ke uma sisaphotha-ke abantu abaxosha lokhu sisapotha ngani. Okokuqala nje ngizokwenza umzekelo njenganamhlanje. Umsebenzi owenziwa umzansi ne-Eastern Cape Recyclers. Siyawasapotha ama-initiatives abanjalo ngoba senzani siklina umphakathi. Kodwa-ke esifunayo in the long run sifuna ukuthi uma senza ama-clean up si-incorporate recycling. Ibonile i-airport team ukuthi after sesiqoqile amaplastiki khona baphinde basorte i-PET beyodwa, amakhathoni abeyodwa bakhetha lodwa. So sifuna lokho ukuthi Mzansi and the municipality team ukuthi on the next one sicela nabo amaplastiki a-orange kuphela noma clear kuphela, sicela kube no-black kuphela. Lawa amnyama sifaka umuntu ungarecyclishwa, then lawa yellow siyasorta. PET bayodwa, i-HD bayodwa, i-PP bayodwa, i-LD bayodwa, ngizoplastiki bonke lapho siyamazi. Then yamakhetha lowona uphakathi. So sikufaka leyo element ye-recycling. So siyayisapotha iy'nkampani ezenza ama-clean-ups. Njenganamhlanje sibahle abanye bethu bagqoka ama-reflector ngospecial the-airport team kuthiwa ngiyakhetha. Abaqoshayo ababizwa ngama-waste makers. Sibaxhasa kanjani abantu abangama-waste makers? Sisebenza
ingakanani idingani then mase siya-assessa sibone ukuthi singawasiza ngani. Normally besiza kakhulu ama-waste pickers because abantu abayisebenzela ngawani abakabi nebhizinisi abakathengi. Sisiza ngento enjengama-PPEs lawo ma-gloves akho ama-suit ukuthi ugqoke kahle kubonakale lawo mawucoshe phakathi then kube ama-boots nama-reflectors nawo esiwagqokile. So suppose ngeke kanjalo abanye bayakwazi ukuthi bathole amatroli niyazi ukuthi into kanjalo kodwa depend bani mase nemali eningi ukuthi sizoyenza ngayo siyakwazi sithenge izinto eziningi. Abanye sibacedayo ama-buyback centers manje. Ama-buyback centers yilapho ukuthi masukoshile uyodayisa khona. Sibiza nge-buyback lokho abantu bathi ama-scrap yard. Lapho sibasapotha equipment uzoqala kwiscan mawukuthi uyathenga abantu mawukuthi khona umuntu othenga kuyena ongaqalile uyagoma yona ngicela uyeke uthole umuntu ozothengisa kuyena because mawuthengisa umuntu engaqalile vele ku-50 rand uyagoma yona akusasho lutho ukuthi naye uzobeka ubeka phansi wena ungaphinde udayise lowo muntu lowo uzama ukuthola omunye umuntu uyabela ungathatha ama-contract wethu sikusize ngama-database abantu abadayisele. So siyasiza ngento enjengesikali ukuze kwazi ukuthi ukale imali ukhokhele kahle nokunye futhi ukuthi uma usukalile wakhokhela imali cela usicele isiliphi. Sekufikile namhlanje ngicela isiliphi sami ukuthi ngidayise ama-kgs amangaki e-PET ma-kgs amangaki e-Tetrapek ngoba ekugcineni masefika uyamkela ukuthi ucela sinisapothe sofuna ukubona i-proof ukuthi niyasebenza. Sofuna ukubona ibhizi ukuthi umama umndaba ngenyanga edlule ngiyakwazi ukuthi enze 100 kg kwakhe. Lowo muntu lowo siyabona uyazama asimnikeze okuncane sizakwazi akholekthe kakhulu. Okunye sisapotha ngakho ama-buyback centers, ama-trailers just in case umuntu enemoto efuna ukuyokholektha endaweni eyikude simnika i-trailer ukuthi akwazi ukuthi mayebuye nomthambuningo we-recycling. Siye nakumshini emkhulu sibizwa ngama-baling machine lapho usupressa neplastiki uyenza ama-bales ukuze uyitransporte ihambe ininzi iya e-out noma ekapa. So sisapotha ngento enjalo kuningi-ke noma mhlawumbe une-site udinga i-fencing udinga ama-cages esayithini yakho nama-bulk bags lezi kwaba lezi ingqowa lezi esifaka kuzo kakhulu siyasiza ngazo sizokwazi ukuthi mhlawumbe yokuqala esingathi umasipala nomasipala nikwazi ukuthi nithole ukuze nisebenze kalula. Uyazi uyamukela ukuthi kunama-financial implications from both sides kodwa siyathemba ukuthi sosebenza nabo ukuze siwathole lezo ndaba lezo. So i-information enye-ke soyisheka lapha kuzobe sekuyi-process ukuthi nazi ukuthi into osukuyenzile both the long way awugcinanga nje ukuthi usedle imvelo wathatha isigubhu wasihambisa kubhuda umzansi. Siyaqhubeka leso sigubhu siyokhanda enye into entsha senze umehluko sikuyenzile khona. Ngiyabonga. Siyavana KSD siyavana siyaxoxa KSD siyaxoxa alala Petro alala Poliko alala Plastic SA alala Sindisolo Pefro alala Eastern Cape Recyclers alala Zone Plastic petrol sibiza ukuthi i-polystyrene yabona le efaka izinto ukuthi zingaphuki oyifaka apha yabona iyasimela magic yenze igruke into esifuna ukuthi siyibone ke ngoku yenziwe nini ma-waste pickers
sisebenzisana noSida simcelile ukuthi fanele kaloku singasenza lento senze ngendlela right record ayibona ukuthi ayizukumlimaza into enjalo iyavakala ngoku xa usenza i-co-op or ikhampani ezokwenza lento fanele ibe ne-SAB standard izikwazi ukuthi ithengisele iivenkile ezikhona abeluthatha iyavakala ndiyayibona le amakhafu asawalahle wenza imali ngawo Yaninga yazi bahambela
Basibawenza ngolwahlobo. Ngomso seyiyo le. Yithi vula umoya. Ufana nemikhulisa bayibanjani. Chichi bayisola petrol.
imali nebheki hayi ikhethe ukuthi na ukuba singaze sibe nayo ikhampani ifenzele ikhampani kwesente yokuvelisa ezinto lukane nohamba zikuna zandawo zibezije isikhathi amaphara abantu abenza into ngekolathi abantu ubaningake kunjalo ndingafumana ikenirane isele sehlukane noma kwazi ukuthenga iplasisikasihlasinyuka utshona elifemini uma ufuna ukuthenga lokho utshona nizawuyibona nyaba ngabantu abayakwazi ukudala abantu bemisebenzi angaphaya njengoba ngingake ndiqiniseke ubana ngomntu support nide i-benefit yaba kuba umathini uyeza hayi zabe ndicelele ukhansela Dufumane nophethe elacandelo lakwa-RDG ndithi nanto yosapho ayizasenzile usukhangele enye into ngoku make sifokasa bekhaya nansi into yosapho besikolo ndicinga so exciting abantu bakuthi kudala kuphephe kwamathuba emisebenzi kanti kwabantu abanengqondo engaphaya yakwazi into yobana ungakwazi ukuzenzela into ngenye mhlawumbi ke ndivile apha kubisho ukuthi kwenziwa namaphepha ukuthi ayenziwa amaphepha nabo amaphepha asetyenziswa kakhulu kuyabhalwa nabantwana ezikolo kufike bephethe ezaphethe njengoba abantwana sebasezikuthuthana ngabezela backyard umase ubhatele i-200 benzela backyard ukuba ke ngoko zingenziwa nini ifumane nokuxhasha abantu bazothenga sizizilele sizozithengela sinisapothe ukuba size sizothenga singabe zipinde zijikelele Now, ukhenzi akasasebenzi yedwa naye kufuneka aserecognize njengomsishimama so sizawusayina ke ngosizeza forums organizations zonke ezikhoyo apha iinkokheli ke sitima osayina oochairperson bakhe uchairperson kuze loo mntu udelegatiweyo kwenza kwathi sesisikolo sizilisa zonke apha siyavana siyaxoxa basizitye ngoweyo bayibalambile enkosi Sorry, ma'am, I understand the sign actually. Then umama uzawungena apha ngaphakathi awukuyifunda mama uyi-understand then umntu sign
patience yakho balakho
masithandaze baba ilungisa kuwe wedwa thina singabantu bezandla zakho bekulungile kuyokulunga ukuba sisebenze kunye for usuku lwakho i-environment kusekomposi nomhlaba nayo yonke into nabantu ngabakho siqala ke namhlanje esiseko sokusebenza kunye ne-KSD sicela into yokuba wena Thixo ube lilihlo lethu kwizinto zonke kule nhlangano ube zindlela zethu apho singenova khona kodwa ube ulungisele into sihlanganisayo ukuze le dolophu icoceke futhi ivele eSouth Africa njengeyona dolophu ithandwayo necocekileyo ukuze ilembe bonke somashishini abanamandla lezi zinto siziqalayo apha zezandla sizivezayo zikwazi lento seyiprofethi ukuthi zibe khona ivectory ezibakhona xa siphuma sikhokhele sisikelele sithande sigcine egameni lenkosi Yesu Kristu amen senze ufefe ubabalo lenkosi Yesu Kristu ufefe likaThixo uyehova masicele ngokuba inkosi Yesu Kristu ithi abide in us nomoya oyingcwele sihlale kuye egameni lenkosi Yesu Kristu amen. Siyavana siyaxoxa, siyavana siyaxoxa. Eastern Cape Recyclers, in collaboration with Zondi Plastic Project, together with various organizations in Eastern Cape. This is a broad minds active effort between Zondi Plastic Project, NCPC or CSIR, KSD Municipality, Plastic SA, PEDCO, Polyco, Usindiso Lomphefumlo, KSD Municipality Waste Pickers. Together, we are committed to promote recycling. We aim to formalize waste pickers and transform waste to valuable product. This initiative supports sustainability and empowers local waste pickers within our communities as well as Eastern Cape at large. Plastics can be turned into doormats, glasses can be vases, toys can be created through boxes or any other form of waste. Waste pickers ngabona bantu banegalelo elihle nelibalulekileyo emphakathini wethu uphela as they make our environment healthy. Siyavana siyaxoxa, siyavana siyaxoxa. Waste pickers, excellent people with excellent job indeed.